re bona gore modimo na romela morwao yo tsetseng a le esi gore a tle a re swele kore o re neetse mpho e leng gore ne re ka se ke re tseye gope. An example is that God sent his only son to come and die for us. Re ka re o na supa lorato ka go neela mpho. That was his way of showing us love by giving us a gift. Ga re lebella ha Kriste a le mo lehatsheng a tshela a re bontsha gore go re tshwantse go tshela yang re bona Kriste a na tsama a hodisa batho. When we look at the example of Christ when he was on earth, we see him going around healing people. Re mmona a ha matshuti dijo. We see him feeding multitudes. Gape re mmona a tlhapisa barutwana maoto. And we also see him washing the feet of the disciples. E le go supa lorato gore go supa lorato mo gongwe ha se go neela dimpho hela ke go direla. As a way of showing love, and showing love sometimes is not only about giving gifts, but also serving. Ke tlogela e. Which one am I leaving out? The David o setse o nankotse e gare tse pedi kana tse tharo tsone tse dikarolo tse modimo a ratang ka tsone. Nngwe ya dikarolo tse modimo a ratang ka tsone. You've mentioned 2 or 3 ways how Jesus loves us. Gongwe pele ga re tswelela kana gongwe phutego ga itse gore go na le so gate love languages. Maybe before we continue, maybe the church doesn't know that there is a certain thing referred to as love languages. Church, are we aware of our love languages? Phutego a mera itse di love languages tsa rona, ke itse gore love languages. Can I have just 2 people to share with us their love languages or how we've already talked about how we love others. So can you, if you know the love languages, which of those ones can you say, this is my love language? Re kopa batho le babedi ba re ba abelane le rona gore bone tsone di love language tseo tsa bone tseo ke dife. I'm going to volunteer Sister Vanyana. Kana gongwe ka re thata Eh. le rela hela gore ke eng se reng ha motho a se dira o bo bona gore motho o wa nthata Eh. gore o bo bona ile gore communicate lorato tota banyana. Okay, na ke dumela mo quality time. Gore o mphe nako ya gago go wena gore wa nthata tota. Amen. She We'll believes take in Mogolo. quality time. Mr. Duncan, what is your love language? Words of affirmation. Words of affirmation. So these 2 people have shared with us 2 of the 5 of the love languages. Ba abelane le rona tse pedi tsa tse tlhano tsa And di if love we languages. think that we are the only ones that need to have these love languages, Mme ebile ha re akanya gore ke rona hela ba re ka nna le tsone ditshetlana tse we are wrong. ra iphosetsa Because God is love. He's the originator of love. ka gore modimo o lorato ke ene mosimolodi wa lorato. And so as much as we want God to love us, He also wants us to love Him. Ka jalo ya ka re eletsa gore modimo a re rate le ene ka mo go tshwanang o eletsa gore le rona re mo rate. He also deserves the quality time that we expect other people to give us. Le ene o tlhoka yone nako eo e leng gore re sologela gore batho ba bangwe When ba re was the neye. last time you spent time alone with God? Ke le la bohelo o tsere nako o na le modimo lo le nosi he. Intentionally. Ising ro tsoga phakela o tabogile o le late o e ro tswa ka lebato bo rio ga ke a rapela bo tsa thapela ya 6 seconds o bo tsa tsamaya. Go tswa o ha modimo nako hela ya tlhotlhwa e seng o ira hela o tabogile o hetale Intentionally spending time with Him. o mo ha nako ya tlhotlhwa. Because le rona ga re batla gore modimo a re reetse re hlola re batla go utlwa lentswe la gagwe tota when we don't give Him time to talk to us or to hear what He has to say to us. Oh, ke tlhakantsha sekgwele sa ka. Another one is words of affirmation. Ye nngwe ke yone ya o mahoko a ha ke tsora ke a kgothatso. Yes. Ke tsora ke beile se. Kana ke mahoko a eng Matlhabane? Words of affirmation ka Setswana. Se ta re direla mathata.
Okay, maybe let's elaborate more. Words of affirmation, Gongwe re e we're tlhalosetse. talking about God's promises to us, Ehe, re bua ka ditsholofetso tsa Modimo mo go rona. His word. Le hoko la gagwe. And there are so many words of comfort and promise in the Bible that we always refer to when we need words of comfort or words of encouragement. Go na le mahoko a mantsi a kgomotso le a thotloetso go tswa mo Baebeleng. Verses like Jeremiah 29 verse 11, which is one of my favorite verses. Ditemane di tshwana le Jeremiah 29 verse Verse 11. 11. For I know the thoughts that I think towards you, Ya nka ka e toloka thoughts ke se. of peace, to give you hope and a future. Another one is Matthew 11 verse 20. Is it Matthew 11:28? E buang gore, come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ye nngwe ke yone eo ya Matthew 11:28. When we read out these verses, we get this comfort that we've never experienced before. Ha re bala ditemana tseo, re utlwa kgomotso e leng gore ha ise re utlwe gope And go le these pele. are words of affirmation from God. Mme ebile ona ke yone mahoko a one a wa kgothatso kana a kgatello ya la jang. A go Yes. gatella. Another one, Matlhabano, I think is gifts or acts of service. And Maybe you can, physical touch as well. maybe you can touch on those ones. Bakauleng, ga re ka ela tlhoko, ba re tshelang le bone, go na le dilo tse ba re di direlang. The people that we live with have things that they do for us. Ha ke neela sekai mo go bongwanake, go na le yo mongwe e leng gore ko ga a itse gore go tla birthday ya ga semamang. Kgwedi yotlhe o tla ba a dira a baakanya gore a tla a re surprise, a dira dikarata le bo teacher ko sekolong a ba direla. An example is that one of my children, when the birthday is coming up, the whole month she'll be preparing for that birthday. Go bo go ntha le nna gore ngwana o ka a ratang go re direla, go raya gore ga re mo direla yalo o feel-a lorato. And then this says to me that this child, the way she loves doing for other people, as we do that for her, she feels that love. Le ka nna gape wa ela tlhoko gore ga gongwe a go itlhela mo baneng mo lapeng kana a mo ditsala tsa gago kana mopati wa botshelo o kgona go nna ngongwe re ga re o nna o itlhaganetse hela ga o nke o spenda nako le rona. You'll realize that the people we live with at home may complain that we never spend much time with them. Wena o bo tsaya gore ka gore ke reka diaparo ke reka dijo go lekane ene mme a di lebogela mme hela gore ga a go bone a ba sa feel gore wa ratile. And then you might feel that you providing for the family is enough. O bo ela tlhoko gore go na le batho ba bangwe ba e leng gore bone gore le ga o ka bua gore ke a go rata wa nna wa reka dimpho hela ga o sa mo thusi o ka se ke o tseye motsotso go go thusa gore o tlhoka go thusa mo go eng o kgona gore a ba ngongorega gore ga o nthate. And then you'll find that as much as you may buy gifts and do all sorts of things, if you don't help people and spend time with them, they may not feel loved. Re bona lorato e be le gore berekela ga le buiwa ka tsela tse di harologaneng. We feel loved when Ga le tlisiwa ka tsela tse di harologaneng it is directed in different manners, ka gore re harologane. because we are different. A re skan ya re hela ka gore nna ke rata di-gift ka bo ke tsaya gore ba bangwe ba rata di-gift a ke ele tlhoko gore ke eng se ba ratang go se dira ka gore ke gone ka ga e leng gore ba eletsa go direlwa. Hey, let's not assume that what I love is necessarily what the other person may love. Yaanong se se molemo ke gore re kgona go rata batho ba ba harologaneng ka language nngwe le nngwe ya bone ka gore re dirilwe mo setshwanong sa morena o re rata ka di-language tse tsotlhe. Okay, now let's take note that we may love people with their love languages because we are created in the image of God, and God loves us all with whatever love language, yes, whatever love language that may work for us. Yeah. Ka gore o bona gore ke eng thabi ga gongwe re kgona gore re be re le gone ga ke be ke tsaya gore phuthego ga e kgathale o bo tsaya gore mokaulengwe ga a kgathale ka gore mokaulengwe ga a ela tlhoko gore wena mme se e leng yone teme ya gago ke sone
Okay, we may be here and a brother or sister may feel that we don't care, or they may feel that we don't love, all because we are not communicating our care and our love in their language. Ebile o nkgakolla sengwe re tswalla thulaganyo ya rona mo mosong gore You remind me of something as we're about to close. the way we love and care for others Tsela e re ratang ebile re kgathalla ba bangwe, is the way we love and care for God. ke tsela e leng gore re rata ebile re kgathalla Modimo. If you don't speak the love language of the other person, Ha o sa bue yone love language ya motho o mongwe eo, then it means you don't do that with God as well. go raya gore le mo Modimong ha o dire jalo. Because he says in Matthew 25, verse 34 to 40, Because wa bua mo go Matthew 25:34 to 40. "For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me." Then the righteous will answer him, saying, "Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? When did we see you a stranger and take you in, or naked and clothe you? Or when did we see you sick or in prison and come to you?" Then the king will answer and say to them, "Assuredly I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these, my brethren, you did it to me." So there are so many ways we can express love to each and every person. Go na le ditsela tse dintsi tse re ka supang lorato mo mothong o mongwe. And bear in mind that the way you love and care for others is the way you love and care for God himself. Mme ebile gakologela gore tsela yo o ratang o kgathalla motho o mongwe, ke So yone le- tsela yo o ratang o kgathalla Modimo ka yone. So let us be there for each other, church. Yaanong a re nneng teng for each other phuthego. Let us offer a shoulder to cry on as we express the physical touch as one of the love languages. A re nneng teng go utlwa dilelo tsa ba bangwe e le yone nngwe ya tsela tsa Let us affirm each other Ee, and give comfort to one another. re gomotsaneng, Show kindness to one another. re supe lorato mo go ba bangwe, Spend quality time with each other. re direleng ba bangwe nako go nna le nako le bone. Because with all these things, we are expressing the same love to our God. Ka gore ka dio tse tsotlhe re supa lone lorato leo mo Modimong. Do you have anything to share as we close? And ga re dira jalo, re rata, re ela tlhoko gore yo mongwe o utlwa o bona a ratiwa ga re dira jang. Go a go kgonega gore mongwe le mongwe wa rona mo phuthegong a ikutlwe gore wa ratiwa. As we show love to each other, it will make everyone in the church to feel loved. Re tla bo re diragatsa taolo e tona le e latelang ya gore rata mongwe ka wena jaaka o ithata ebile gape ga When I